Pemirsa mepet sampun kemargian dukriin sane pinake tetamian leluhure, mepet tios pinake cihna serada bakti umat, taler nyinayang pasikian, nanging karumaketan ritat kale ngawit ngaryanin Banten wiaden mapidabdab kantos dreste punike kalaksanayang. Bali nami mekue pisan drestek unik saking para leluhur nguni. Sili tunggilnyane saning sering kepanggil ring wewidangan desa inggih punika mepet. Mepet teges nyani memargi ngererot. Sani kata kelaksana yang pindah ke Cina serada bakti umat Hindu ring sejeroning pemargin upacarayatnya. Mepet mawit saking kruna pet. Artos nyani mererot nenten je ngedumunin. Mepet ketanyane kelaksana yang ring sejeroning nyangger pemargin upacara agama ring kawentenan desa adat. Mepet kemileten ore para krama istri sane sampun mapayas ageng, krama istri sane nyun gebogan wiadin bebantenan, wentan taler mepet rau saking para anak alit. Ring sejeroning pemargin nyani, mepet nguduang para pemilat nyani memargi saking asiki gena nuju gena upacara, sekadi memargi saking pura nuju gena pesucian utawi taman beji, wentan taler sane watang ngiterin wewidangan pura. Cutek nyani, mepet sampun kemargiang dukirien sane pindah ke tetamian leluhure. Deste unik unucap, ritat kala kelaksana yang ring desa dangan pisan ngedautin mana krama, wiadin wisatawan antuk ngaksiang. Para kramane kelangan antuk keluwehan turk beciknyane krama sane mererot mapayas, tur makta bebantenan. Mapayat dados pahan pemargin niatnya. Juliana Bali TV.